F'konferenza l-indirizzat il-ħtieġa li persuni b'diżabilità jkunu integrati aktar fid-dinja tax-xogħol kien innotat l-impenn tal-Gvern Malti li jilħaq dan il-għan. L-impenn politiku u l-miżuri li ħa kienu sansitra nnotati minn Margaret Haddock li tmexxi l-Unjoni Ewropea fejn jidħol l-appoġġ fl-impjiegi. Għaliha l-miżuri li ħa l-Gvern Malti kienu suċċess. Having a minister driving this agenda will be of great benefit to Malta in looking at getting inclusion and the rights for people with disability on the agenda. And to date, I believe your pilot project has been very successful. F'pajjiżna hawn 486 kumpanija li jħadmu aktar minn 20 persuna u jħadmu persuni b'diżabilità u għalhekk huma konformi mal-liġi. Kumpaniji li jħadmu aktar minn 20 persuna u qed jolqsu milli impjegaw persuni b'diżabilità jingħataw multa. F'dan il-kuntest, iċ-Ċermen tal-Kunsill Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna irrimarka b'sodisfazzjon il-ħidma u l-infurzar li qed isir mill-Gvern biex persuni b'diżabilità jkunu integrati aktar fis-soċjetà. L-ewwel nies tajjeb li nsemmu li l-Gvern ħa deċiżjoni ferm importanti, deċiżjoni li ħadet snin twal biex ġiet mittieħda. Qed nirreferi għall-infurzar tal-Employment Act Persons with Disability biex in-nies jifhmuni aħjar fejn ġiet infurzata l-kwota ta' 2%. U nħoss li ħadet ħafna żmien għal fatt li t-trend bdiet turina li kien hemm ftit persuni b'diżabilità li bdew isibu l-opportunità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Justine Caruana qalet li l-Gvern qed iżomm lil persuni b'diżabilità fiċ-ċentru tal-politika tiegħu, anke bħala parti mill-qalb soċjali tiegħu. Ix-xogħol jagħti d-dinjità lill-bniedem mhux binqas lil persuni b'diżabilità u waqt din il-konferenza kelli l-opportunità nispjega il-pjan tal-Gvern u l-istrateġija tal-Gvern fil-konfront tal-persuni b'diżabilità però b'mod speċifiku fejn jidħlu l-impjiegi tal-persuni b'diżabilità fejn pajjiżna qed jagħmel ukoll suċċessi notevoli kif kelli wkoll l-okkażjoni nispjega f'din il-konferenza wkoll anke fil-kuntest tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.